Nah, panitia turun yang arah dalam nasa baju dalam. Khaliqur Rahman, Mu'min Aman, Tasbihul Aqsa, untuk ibadah negara Islam, dari serangan tentara Allah, benderakan yang sama iman, umat Islam di Indonesia, foto yang mudah, kita sumbang, kirim bantuan Palestina, Ampunkan sina sami sembah, karunia Allah pandang sendiri. Aku tertidur bayu merebah, kehati pada jarongan kaki. Ampunkan sina sami sembah, karunia Allah pandang sendiri.
القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل بغربا واغفر لناصر هذه البرود المحبرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرزنجي نسبته ومنتمى وحقق له الفوز بقربك والرجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكناه واستر له عيبه وعجزه. Nah, para tamu undangan kedua di Taman Negara Minasa.